Lais nem kenti la pasong janyo da ke Spain ya ke Fran. Bat mentah ke semifinal House nem Hajar Punriu la pasong jan biang ke Spain ya ke Fran. Da argol la siro. Bat ki argol jong ke Spain ki balaya bantep da sigol da u Oyer Sebel ke menit ke ba arfar ke penalti. Bat ke sigol ke balaya bantep da u Pedro Porro ke menit ke basan popra. Kejelakai jong ke Spain bat ke Fran mentakemit kalong kejelakai ke ba itnat hadu ketakta. Bat 85 no da ke Spain ya ke Fran da argol la siro. Kumbalapan pau da ulah minimal haswa ban selekai ya ke Fran. Balo dep ong lupa ba. Ini bedai penting ya ke Fran. Henry ke Fran kedai penting ini nambar ba. Arsenal ganti kibala dep nila penlim ya ke Fran ke semifinal. Kumpat sebutkan mau bahas nem arjar repsau ke semifinal ke Spain kala penlim da argul la sigol ya ke Fran. Bat house nem arjar repsan ke Spain kala penlim dasan gol la sau gol ya ke Fran. Bat samantah ke nika FIFA World Cup Jongs nem Hajar Punriu ke Spain kala penlim no da argol la siro ya ke Fran ke nika kenti ke bamta ke nika semi final FIFA World Cup Jongs nem Hajar Punriu. Kajingero bat kajing itunat nakda kena kajing lekai kadai haki player jong Spain bat nadu ke posting kalong ke kajing lekai ke bala itunat apa dan kini ki arteri kiri bat mentah ke Spain kala yurung syah ke final bat ke ke bansara lasai ke final kan sayo bani kendu bat ke Spain ke final ke arpo terik de ke kari ke bansa job lasai ke Argentina Persia ke England ke bansa job lasai bat kan sayo bani kendu Persia ke Spain ke arpo terik ke final mentah gemit ke Spain kala penlim no ya ke Fran da argol la siro bat ya kanam job lara da ke Spain kajian lekai kalau ngebak itunat hadu kita kumbalapan pau da oleh minimal haswa ban saya lekai bah nyimdai penting ya ke Fran dari ke Fran kedai penting ini bah hadu mentah la kumbalai senem kerti ke Spain kala penlim ya ke Fran ban supet hak history la kumbalai poprasin ke Spain kala ikun Persia ya ke Fran bat kat prasin la job no ke Spain bat kat laisin la job no ke Fran nang ta nyusin kia drone Henry sa kini ka genti ke bomta house nem Hajar Repsau Arpsan bat Punriu 85 no ke Spain ya ke Fran ke semifinal baro lai telikis nem 8 songjan no ke Spain ke semifinal tetang kene ke Brisbane ngin sai 4 sah ke final atau ke Spain kadang la em ban penlim sah ke final karkum ke jingpej mentah ke Spain kalong ke babiak bah nang ta ke passing ting kerban 4 ke final kan sarak biang ya kerap job kene ke FIFA World Cup Jongs nem Hajar Punriu bat nakam ta jong pi ke basutunat ya kini ke bor setengah bah subscribe ya kene ke channel kum kadak bat pin kerjaan langenga tetang kene ke Brisbane ngin sai 4 lada ke Spain lane lada enda ladep ya ke jingkai kene ke final kene ke FIFA World Cup Jongs nem Hajar Punriu ke Brisbane